Nzama ya kisomo mbungeni ya Kitui itongoewe mweene kivila wayo Mark Nding'o niyenda SILIKALI kuseseea masukulu alame isioni ilasi na uvungulu wa muuo vamwe kuikiithya niyasuvia AMANYIW'A alame kuinga mbusi ibindani ya mutiani inena na ndikimama uvonza niyenda AMANYIW'A alame etelete mutiani wa KCPE, KPSEA na ula wa KCSE kulia kwikon'ya na siko sya ongei Onesmus. Amemba ma komiti ya kisomo bungeni ya kaunti ya Kitui ni mahamende AMANYIW'A metelete mutiani wa wamuthia kwikanesa vala komiti ya kule SILIKALI kuseseea masukulu alame isioni ila sithitu na uvungulu wa muuo Kitui vamwe kuikiithya kana AMANYIW'A metelete mutiani wa wamuthia ni mevetanga na mwisi wa kuinga mbusi ibindani kwina mbua ni kuulia SILIKALI withie ni standby nundu nilikuwa ni vinda ya muvua na nitikuwa mbua nitona kwithia mbingi kula kwithia mutiani utamba kuvika mose atua ile tonekana withie mitiani ni avika saa ila syaile syana situ sikaselewe ni mutiani ni wish syana situ ila sithia sikalila mutiani wa klasi cha 8 success nundu ni makunite wea mwingi kuvikia bou na ninisi nundu nime prepare nesa ngainu kuyumatethia ngukulia SILIKALI area mwe ya affectiwe nini security enda umalalani ni makulie ta SILIKALI ibindani syana sikwithia sikwika mutiani nikenda kwikethwa na matesia matuongelele USESEEI kwa maofisa ma polisi nikenda withiwe syana situ syaenda na malalani sieka mutiani syina muuo na ingenda siweze kuvita. Priscilla Makumi ni munini wa mweene kivila wa komiti vala wamenda AMANYIW'A kwika mutiani wa mate kwikon'ya siko syo kengani vala wamenda kwika mutiani wao kuyana na kila methito maivundiswa mate na mesilia makwenda kulicha ungeivo bisi mutiani ukite pe kulilianga ni mukulia kwanda ya mwekethya na wia mwike mutiani kulingana na kila muna asome thiswe mweka engenji na practice sia kwenda kuya mutiani kana mundu aoke amuchanganie kana nukwatie mutiani vandu vangi amunenge kindu kitecho muimu avaluke kou ni mukutenda nenda kumuishi success mwike mutiani nesa na twili tumukwika mutiani nesa kila mundu onze wishi kwithia mheshimiwa ta Priscilla. Amemba ma komiti ni maweta kana methito meikwata mbau kisomo va kaunti ya Kitui na mena mwikio kana AMANYIW'A ni makwithwa mayika nesa vala niyenda meveani kivathukanyo ile kwata mbau kisomo makulwa kukwata na kuikiithya usuvi kwa AMANYIW'A ala metelete mutiani wa wiki twathi Silas Musiokani MCA wekanga chatu na ingi memba wa komiti nashikana ituisi mutiani wavika ibindela SILIKALI ibinda kuweta kwena kwithia na mbua mbingi na nitukulia stakeholders yonthe kwambea syai alimu SILIKALI igenda withie nima sisi syana situ sithie si safe ibinda ya mutiani nundu wa issues sya kuinga mbusi kukila mabalabala ntuisi nesa ibinda ya mbua kwithia wana mbanga mbingi kou nitukula stakeholders yonthe sithia na ngwatano nikenda withie syana situ ibinda ya mutiani nisyanengo support ila ilite ani sine sasa na situ ni prepared na Kitui County this time round ntu nengane performance zone nationally kwithia idita committee ya mbunge ba kila cho nze twithira tujaneka twike in terms of education twithira tukika na AMANYIW'A lange mavingi masukulu ni makulwa kwiya nesa valasi makulwa kulunga mitwe ya AMANYIW'A asu ivindani memisini kwa ilungu iya sam alama ethia matatonya kwika nesa kwiwango ila mailekita kulika kila ndonya kukulia onde alama kwika mitiani maika atete kwithia makwika mitiani na matwika maene kanesa masioke malike okondwani vena mianya katika technical schools vocational centers matonya kulikaneka na matonya kwitethesya na nikana ndwa sito sithie nzio delivote vilingwa movo Mutongo TV kuma miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo.